dimulai. Laksanakan. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Kesetiaan pada Pancasila. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar. Siap. Laksanakan. شتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.